درباره ایریشین دولت ترکیه سر هریم شهبا و کانتون آفرینی سرکرده کشتفگر جواکا دموکراتیک تف دمی راگهاند و آرمانجا ترکیه جوان ایریشان دیجیتیا مافین کردانه و ملت باکوری سوریه و بلسوا وان ایریشین دولت ترکیه و کومنتندرو ین پیگریدای بده. براستی ایریشین دولت ترکیه لسر روجاوا و توای باکوری سوریا آرمانجا ویجی کیانه کی کردی چینه به و خصنا به پروژه ایرو هی اگ یکتیان پیکاتی باکوری سوریا ده و ا پروژه رو پیش کبه دیگه آرمانجا انجام ناجی امجی دسینن بینن پیکاتی منطقه تهده بهزی خوی عسکری بهزی خوی سیاسی و التبلی به پروژه دن يعني ام قاربيجن فيدرالي دالي في بروجي فيدرالي تقابني برمزنات نافيتن اخر بشكل طيبت يعني او ويريشا بك ويريشا بين سر مناطق باكوري سوريا ده اما ملت جي يعني ونسكن الهمبري ويدرخوا بده وملت وجواب بده ملت قبول ناكي بيشانش برق مشاركوا ملتك ازادي خوازه جالی گیدن و هفسروکا دسته ریوبل آ فدراسیونا دموکراتیک آ باکوری سوریه فوزل یوسف سرعینی و مجاری اگوت ترکیه استراتیجیا سیاست آخوا آواده که سر دیجیتیا کردان و هریم شهبای و جه خواه دناوا پروژه فدرالیزم دموکراتیک بگرینگی بگره. يعني تركي حمو استراتيجيه خال سر اتفاق الديجي كردا ددرون شكاندن وجبوكو كرد لتو داري نابن خدان ستاتوية سياسي بهر اواهي ايريش دكن جبو يعني بوزيونا يا شهبة وعفرين جدسبيكت حتى نهاد ناف خبات خسرية ديمقراطيك دابون وجنها بيفجي يعني برشاكي باكورو سورينو دناف في بروجه فدراسيون دي جبرانجي اكتيف جي دغرن امدوان جوينه بيشامده هم بتر سيرفان مجرا برانجي برفره بسكنن اب سيستم فدراسيون جبوغو دحمو منطقه بجيور همان دمتجي ضعف المشاهبه دجي شواب جيور اموان نقاش بكم اف بروجه فدراسيون ديمقراطيك بهر اواهي بيش دكبه و اف ايريشو گوچه دبن ديسا ev daxta goçê dibe tiştekî gome paş dibikşîne em gavê paş dibave jinîne bi svarekî mezin bi îradakî mezin ev proje rojane tê tatbîqkirin û di nav pêşketinekî mezin deyî. Dewleta Tirkiyeyê berdewam di siyaseta a li dijî Kurdan û hemû hewildanê xwe dike ta got Kurd li Bakurî Sûriyeyê nebin xwedî stato. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.